di orang masuk di badan kata lampaui onde dek daboy bakain sarung dingin malam bakurang juga cabiala ba adek daboy kan sarung basalimui awak baju ambe di bawah duduk memandung baguro awak semalamku sadona pakai kain sarung bujang marando semalam aku onde ayo di tangga ombak memacam penyu sampai ke tepi tak jaga mana jurang jauh lain dicari kapal lega udah jualan kelan tidak sepuluh apa dan sulua biarlah surang mendendangan kau tak daga jurang jauh biar kerantau diturun ganda onde kain cinuan pakai saku baju kini kau baru ditiukan pita rumah nenda unui onde Pak polisi patialah rokok biar kami berdendang tindak tangguang gelapan rokok kakak ulah buat diampai nyoi onde Asiatu duduk di sudut mampu selama papek sayang berdua pak polisi nak kasih sungai bibir sawantu gula jangan one tembak pistol bahkan nak semalam gini bahkan nak dia juga bertanya kami ke pak polisi lah ikut kini sedang marando dah berintang bagurau semalam minggu bagurau sampai selesai ke pak polisi lain sedang maranda baju hitam sedang perai onde dia ada kanan lain nande iku rasulalamu ala jale indak kamungkin ba janji babu juoi onde balan joran tiang mulu dan naik depian tadi kan mulu dan naik bimbang juga iya
ngancak. Dia bantah tu ngancak dia tu. Agak kau pelepak. Ah, tu orang gua bantah. Dia bantah kau hilang ini. Cia. Mula denai bimba ragu dalam iyo udah babaliang denai manang gopanya kijo denai manang geonan kanduang koe panya kijo kota yang muda dan latau ibarat buruanan joran siang kadang seinggo sama taruh
Belum pagi. Dia bangun pagi, bali abatim babatang buluang, karan kau juladen baik, turut janjang badan mangalu, turut janjang badan mangalu, oyan tola di deman deui. Di balik bukit sarang alam, Rasulullah menepimu, pambale jasuran hilang, siangi jupu saronyo, siangi jupu saronyo, oyan tola di derama oi. De mama jura untuk agala, ade kami pancari piti di sinanun kau disangkuikan, bare caru tanah de mama, bila ku biya untuk kami, bila ku biya untuk kami, asanan basai lai makan. Para urabannya nerampak, para mande tanami padi, anak urang banyakan tampak, anak mande di mayu kini, anak mande di mayu kini, badan lare di rantau orang. Lana. Seorang jemaah. Cendu mambala batuang. Sia mande kadenai. Ceja. Wah, nyak ngene gua tuh. Jangan takut. Ada uni enggak? Mau joget-joget dulu di restoran. Mbak Cando membela baju,
DJ lah. Di bayar. Tantang malah lesi ke sini. Tinggi belakang. Iya. Elah bayang narang. Elah. Elah ke? Enggak berdua je. Siap lah. Tahu gua. Hah? Orang lah. Enggak dia lah berduanya, pokoknya tiba nak kalah orang dia. Yang mana enggak bayang? Cia. Sadue. Dale apa?
Lila lila la lila lila. La lila la lila lila. Sí, guys, ¿qué me dices, guys? Nana ma. Nana marano elo.
Indang Kurinci. Gendang Kurinci lo, itu kereta malam tengah punggu. Denai ba cando, denai ba cando si burung pung. Lila lila, nanti gua apa? Udah lah tabanam. Iya. Mulutnya besar. Hah? Iya matras. Aja sih guys. Iya. Matras
tebanang. Lah maratu urang suayan oyah maui bunyi ratu bayi ibu-ibu bayi ibu-ibu nan akan wahoi tanggo rasakan malah badan oyah maui awak bangsa sansa arutibu sasarutibu nan akan wahoi di balik bukit sarang alam oyah maui rasuayan mana apirimu mana apirimu na anakan wahoi pabale jasur nanilang oyah maui siang hidupku usaronyo siang hidupku usaronyo tidak tahu tulang. Jadi saya makan tak saya nambah. Dia sebentar kunci tu. Jajarabah pintu basau oyah maui deni mau maneta ababuni deni mau maneta ababuni jatuh ke dalam muara oyah maui kama badan mangga apai lai kama badan mangga apai lai Jangan lepas. Nak rokok loh, berapa hari? Kok lah? Ah? Rokok santa lo ni mak. Pingsan apa ya?
All right, stand up on the exterior step. Keep your head down, and our guardian angel will take care of you. I'm doing it now.
Release the helmet tie-down strap.
Okay, Joe, I'm ready. There it is. There's the world out there. Release seatbelt. Release the helmet tie-down strap.